Sorkar jala kala Pyniar ya ka Lyngkha jong ka Aganwadi Center ha ka jala lingba ka jingkershan ka sorkar pedeng kumshi benta ban ai ka jing syakri ka ba kham pakai ki khana bat ki long kami ba armet. Menteri ka Tnad Social Welfare ka jala uba polling do. Ulaong menta ka hendru tarik risau arhaja arpaulai ba ka sorkar jala kan plishu sa arspa hendru paundru tali ki Aganwadi Center ki barit bat kan tiu kerdan nya ki 1000 arspa hendru paundru tali ki center rit syaka center he ha ka jala. Ya kani kejing yo ka jala ka dehadin ba uba polling do ulaya kendu. Ya ka menteri ka Tnad Child Development ka Smriti Irani hadalhi arbanai menshwa. Ka Aganwadi Center he andan arngut ginong trei bat kanong yaram. Ka baiburam ne kejing sio lapan he na ka 1000 sanspa syaka 1000 sanspa shibanai. Kat baya kinong yarap enbu arhajar arspa sanpau shibanai. Enthungru sa sanpau ingut ki lady supervisor haki 1000 arspa handru ki Aganwadi Center. Ka sorkar pedeng kan penut praspa arpahondriu poin lai pralak kat ba ka sorkar jala kan sei nyospa sau polai poin nyos saulang. Da kejikiman nga pendip sepi hangi baka hadin kejinya keduk berjunga ya ka Union Minister in charge jong kene ka kam ke BD baka social welfare ka Smriti Irani kepala ja kepala long ba nai tam ta ni lala man yo menta arti ki ba kraw koi kalong ba lakan tiu ya kekedan jong kini ki 1000 aspa riu pundu tali ki Aganwadi centers kata nak kekedan jong ki mini centers lain ki center ki berit syaki main centers lain ki center ki bahaya 1000 aspa riu tali but kawai pekawai ke center kan don iwei i worker but iwei i helper de iwei worker in your ketulop ke honorarium ke bangilah pentiu nakalah hajar sanspa shibenai syaka saw hajar sanspa shibenai ke appointment lain ejing thung ya ki helper kebenwan thamai ke belong arajar aspa sanpau shibenai gum ka baiburam honorarium uniform kiban poi 1000 arset kinyo 1000 shi snap ke kedor jokowi set ki dawai ki ya ki bang nila kedio menta haborok ki center nak news pak sanpau syaka khatsan spa tinggal shi snap ki baitar la kedio nak nyo hajar syaka shibo hajar awanta san snap but ke additional cost ke jinglot ke pami tam na ta ke belong sa lajar dengan 6,000 snap the administrative expenses we de bikin penyak di office nak kasi hajar syaka hajar si snap ngintung thamai ru san po we ngut ki lady supervisor na benda gini si hajar aspa ndrip ligi center ke jinglot jingsap hangni ke long ras pa ar undrio poin lai pokra lang na kini ke jingbe tingkan na sorkar kami kan long kendai 4% bat kan poi new spa sau pulai poin new sau lak ke state share lani ke jing ai hak jongga sorkar jala kalong prapu ar poin enreu sau lak di nalor kata ngilayo rupiah ki center ki batama kiba ngilaya kun porok sikata mentangi sultanat banomba aspa riu teli ki center ki batmai kin nginyo aman sedang do kajala ke jongi hakiki ki center kin don aspa riu ngut ki workers aspa riu ngut ki kembut kinong trei aspa riu pada ki helper lani kinong yaram de kini kita bentar di pakunsan jom ini project jom kena sanction but baka la betha baka state government kan shim ya ki senjam bantung ban ai training ya kini ki functionaries kinong trai ban penyo ya ki diar bagi jing don kambaro ban pentikena ba
kini ki center kilong operational ni ki stangon rekam ploy kat bala ki snong dan ki society ki recommend mat ki iwi maki ni tumbek daki local sana ki snong mo tumbek kini ki haji shishangi insist bagi 12 pass te harin babun ki jaka ngimio kita timi sib daki 10 pass